Ecuuma lo echu Araito ko soroti. Ngesi alimorebe ebuni Agear Egwelet kilos milionit. Lue mucho ga edolue lapalo ebuni. Julia se komu Apollo kinito na Ecuuma lo. Ngesi ekeuni ngun. Iria munuke da Apollo kinito. Iguru pundu akorio ka Araito. Ko Ecuuma lo Araito. Isilo lonono nyaga kusa akoge kone annual mokin pesa program lagi ono processing emuchuga de lomno teso toma kapani kapune jasi jaisao aloskinet na anyaka emuchuga close a millioniti edope esikapane plan naiso anyaka to utete kapune jasi ni jaiso ni pole ni itutu ebe eka timu loko eto bwalo mo office agentine karu ililingilem konya ota iboro inyama doko nlo akokoto raibe ilosi lolo eroke karanga takina bere kopa na itiko losa agwela kilos 1 millionit lwe muchuga o district na unukere diko ta anyu be angon district ireta akoro kibore mamera ene doli kwenye irete kesi da ibore na Araito ali pwe na ratabe factor again na apukorere mamsi wanyitori ebuna Egwelet disimuchuga o district cost utombo kunle ebeta ya una muchuga so ekota ko yako loteso aito soma eso amana kede bukun anaya uno muchuga jai kapani kino siso le puniti Egwelet emaibelo teso anu ainya ko to factor lo ejus da le beta to lo muno ma o maiba ngon doubt so etolo mundo di doubt so achama knet ane jai company le baka UNBS ana tolo munde jus ngona anga market da una chama kinso kidesa ya matene ngunu tomotunga Apollo kinito ne bodi lo Ecuuma kalo Araito lo soroti onapito ekomolo itingesi abalebe epote kesi Egwelet muchuga ko sirigina kwatangona kaisa kanye kilo alabe pote nguna isomaun agia una adiope to na tomo na uni eponi airimoro district to na uni kere airia mun keda akorio keda eto dikini kesibe eloskita agwela kilos 1 million elosa Egwelet emuchuga kopana pongo be Egwelet na retu kilo ne peti lukumi isirigina akwatare kwenye factory losa Egwelet kilo akwata ngore kada kaisaka sapolo ki yata kina depart lulemu ileja na rta kilo pote ara pota neni che majina eponata akai solo la ni kota ningi tunga di kule pekebe kwa mataberonde oko juice nari matoni eje factory akodokini eche muchuga mambo na edu mne muchuga ngondo ni chama na rebe nyini twani bere akwata itomona ano akwata osirigin lutu edu munyesi amuchuga ake eloja ikopak nyese juice iri bere jode juice irati koni dunyeta arikota Egwelet rare polo Egwelet kunyo jeni be eka muchuga nyesto juice osodi ediope kotomo akorio ka Araito ben Jojo Moding ngesi abalebe apopo ngakrono eneri anekere adanga anyun chuta betebe lolo ana elosi factory lo ajula kina raunu lo epelula ngarakina kurioko Kanuka TV East Abraham Elapo Koiboga Soroti.